Ha ka jingnek mi UMLE kanong po uba miral bonds im yikishlem a jing hikai ha ki than nyong kendong kawi ka school ka badon ha ki benta jong ka than umden kala yo ban pediang yikila jingerap rangkat ki ktin jingkular bo UMLE unang beteng ban yerap ha ka ban kintiu yiki kampuli puthi jong ka school ketika shlem a jing hikai ka bala yo ban pediang yikila jingerap kadai ka umpathau mathan LP school umpathau ka badai ka school ka bala rimtam kabadon hagati kishnong bat kabadang don ru shibun ki jingduna bat kabanang don kamban pediang ya shibun kila jingerap hagati ka jingelang kabala pelong ha phalau ying school le don de MLE kanong po uba miral bonds im hagajinge sakhilang urang ba shnong uba bi khamdej ubalong ru kum chairman ka school managing committee ka konglari hun sulen head teacher ka umpathau mathan LP school ki khot committee shnong ki kmi ki kpa lembar ki khana school hakini kajuk kesngi uba miral bonds im ulayo ru ban nejrip ya school umpathau Presbyterian Secondary School bat ban sngap dikijing od jing nam dikidkhot ka school managing committee hakabe day bikijing don kam jong ka school kapelong yang aba singila singile antum chlom antum school ji kena ilong kum ji school long kum no patom tada namar ba ka sorkaru kadan hagalenti kumno ban pendit pendiang ban penkela ya gadur gadar jong ka pule ka puthi apo jong ka jela berpo lomba ka media educational grant kawi na ki mat ki ba ka sarkar lomba ka tanat jong ka pule ka puthi gadan hagalenti ban penya ban khat ya ki school managing committee ban khat ya ki sponsoring body ban khat ya ki association kila bende ki nang kai deficit kila bende nang kai SSA kila bende ki nang kai full government la ne ki nang kai ad hoc sarkar ka khat ya ki rangba snong ka khat ya ki riu pokmat ka khat ya ki riu perkhat umno ban bahaya tu puleng tu kadang-kadang hagalenti ban perkhat akin bareng ke consultation bentang ya perkhat mata kumna jile abama anti ya gajing jong diskur apo gajelang gani ajungi daga bapurom kilabun pala kata gede gijicca bani nujon bat kiwoi pat ki jela gajing jong diskur apo gajelang gajing lapun cicai tak. Jadi don jogi ni kairo. Itu surga kadang nak kelenti kumno ban pentikna. Kantam hanung genong. Ichnong ki bae LP school jogi ichnong bae UP jogi balang bae secondary jogi governing body bae itu ngarai bae jogi ichnong bae. Lapun school. Ban penjanai lah. Barela. Kesorkar ya ketulok kesu na kamani ban penbian ila bende ki school sorkar iblo full government ongi ila bende ki deficit tulok su sorkar ni ila bende ki ad hoc tulok su sorkar jelahi ila bende ki SSC tulok sorkar pedeng bat sorkar jelah sulang ki bat kemda saja. Kita markata gadon di negara kompleksan. Bakumno an penuandur ya di school betul. Kabakan sopo itu pun kaban kentu perlu. Ya ke school hasilong tu pira. Pagi ke school ko be menta umpat tahu macam LP school ketika defisit dong kan. Ketika defisit. Sarkar kadang-kadang gajing semua menta bersinti swai di school defisit. Kila amde UP, kila amde skip, kila amde LP, atau macam tu. Nama kila kilo di simpan. Ban simpi. Aduh umci peniat, aduh mama umci. Tupus kene, ketulok kene, macam tu. Sompat lagi managing committee, I'm hire kina. Dan sepoi kepor kepada sorkar kan sah pan, ya kecimbit. Ya di school of